we tem cara vriendelijk. Mijn cara, want ik ben niet papi kom. Ja. Cara kom te kan je kon je cara passen de muur. En dan te En dan te que de oficina. Ja. Conosco na bira close com outro, minta saque para meu papi. Ja. Sim, muito como. E me tu indo me tá trami no gosta ainda que da conversar do me. Man, this is fucking social hour. I'm here to make money, bro. Shut the fuck up. Dus a atitude me tem de oficina também, dus. I'm not the office favorite, met de marginaam. Dus dan nog niet saai. I'm even discuss it with them to know. Dus dan nog niet saai hoe dat er muziek. Zo wat die papi kunnen. Sim, me oud leidinggevende zie, dat we de zaken met muziek zetten. Dat eigenlijk ga je jongen toe. Er is nou een noble work, I don't care to share that side with them. Ja, oké. Interesting. But dan je het necessário mesmo para share e party. No, é um party com a caibo não. Nós tá aqui dentro, nós nenhum tá dentro da oficina aqui, se não tá pensando quando anda paga nos Deus. That's a fact. Plaga nós no máximo, nós temos amistade of nossa família. I don't believe in that shit. Pero é holandês não, tem certo holandês que se que para você share hope, mas tanto tipo mês. Assim, não tem mais de share na banda, met alarm blijven atenden, pero não verwachten mensen openheid e diemen. Tem reciprocity, sabe? Mas como devo? Maar me po share ko bo so si bo conhecer me já sei que você com met papi hope. Pero me na kantoor, they wouldn't know that side of me. Ja. Sabe? Sabe? Um amigo de nós, Brian,